bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu selapha ngandla wethu cacisela ngubeke nje cace pha okokuqala ngaqala ngithi ngiyabonga mina kakhulu kubaba uMazibuko ekwenzeka ethongo ngendlela azame ngayo imizamo yakhe yonke ukuthi ngize ngikwazi ukufika lapho khosini ngoba kulula ukufika lapha yana nokuyikhandla kwakhe sonke besingazi-ke ukuthi kuzoba nje njengoba sekunje ake ngiqale ngesayidi lami kuqala before ngize esayidini lakabani nalakabani esayidini lami ngisebenze kahle mina ngendlela engisebenze ngayo ngoba ngifike laphaya sizwane kahle abafowethu njalo into engiyichazayo sizwane kahle impela nje uzwakala ebucaca ngoba ngabe ngichazela one by one kuya kuzothatha isikhathi eside kakhulu ukuchazela one by one mhlawumbe kujike kungasafani yabo ngisebenze kahle kakhulu indlela engisebenze ngayo laphaya usisi uMilanzi ufikile wabingelela nami sabingelela sonke masibingelelana wasiyasho ukuthi ngokwe-unplugged ngihlele ngathi cha mina angihlela ngalutho into engihlele ukudlala ingoma lezi engibizwe lezo thuba vele la kudlalwa ingoma yabo ngiyabona yebo wasithi akukho okunye ngihlele ngaphandle kwalo ngathi okunye mhlawumbe ebesingakufaka ngokucabangelayo singafaka igcwalisa imabhida kuphela siguguzele ngayo wasithi hayi la kwi-M1 studio maybe ngale emsakazweni ngoba vele uma uqeda la uya ngale nami vele ngithe ngifika bekunomuntu okade eqeda laphana kwi-M1 ezoya ngale waya ngale elokhuzaneni e-station wayokhuluma khona so nami ngidlala ingoma ngapha angijahe promote ukuthi CD yami yeza angijahe promote lutho ngazi ukuthi mangisuka la ngisaya ngale ngiyokhuluma ngale ukuthi ngusibani bani ngisuka kuphi ngibhizingani ngiya kuphi ngizokwenzani ngathemba ukuthi kuzwakala kahle nangempela cha-ke ngidlala ingoma nje ngokuthi bengazi ukuthi ngisaya ngale ngithe ngisadlala ingoma okuqala agijime usisi Milanzi aqhama sesheshe emnyango azoyikhatha ingoma athi ingoma le ayikhathwa why because ikhuluma ngesibhamu ukuthi izuzu alikudla ivolovolo i-wrong emsakazweni on air ngithi mina usisi siyaxolisa elami lelo besingazi ukuthi mhlawumbe sesiyaphazama kodwa uma usho siyaxolisa futhi sonke nokhazu nalo mfana odlala i-keyboard njengoba kucela kwami ukuthi lento izibhalansi ngoba bethathi ngikeneleza ngedwa nje ngiyi-111 ibingeke izibe mnandi yona ibizohlala kodwa hhayi ngale ndlela ejwayeleke ngakhona into ibe mnandi noma kungajwayelekile kodwa siyathanda ukwenza into emnandi amandla esingenawo ukwenza yabo right cha ivaleke ingoma endlela evaleke ngayo uma ivaleke ingoma umuntu ade kude nongazi ukholiwe ukuthi sibimbile sayivala or kanjani kanti akazi sivaliwe ize ngathini lokho angani uzothi iphutha lekho noma uzothi ku-wrong noma uzothi ku-right but kodwa-ke uma kuvala umphathi wokhozi thina sisala nengcabha ngapho ukuthi sibimbile asikubeke bha ucace bha ngoba ngeke sisakwazi ukuthi sithi ngibimbile sithi ngivaliwe asithi ngibimbile vele phakathi kwabantu noma ebusweni babantu kume kanjalo njengamanje yabona right second okulandelile emva kwalokho ngadlala ingoma le edlala iphila inzima sasayidlala zaba right yaphela kwangena imakethe uma ngena imakethe uphela 20 minutes simile besithi masisuka la siyapha njalo mina ngibhizi angikhulumi lutho ukuthi CD yeza ngiyabonga kwensika ethongo ngiyabonga noba ngithulisa ukuthi ngikuthiwe ngisazoya ngale yabo ngapha ngidlala ingoma ngilandela imiyalelo ukuthi mangisebenze kanjani ngoba bengeke nami ngiziyalele mangisebenze kanjani yabona ngiqhubeke ngidlala ingoma ngithe mase ngidlala uVan Damme awuphelanga even 1 minute uthe salida nje mhlawumbe ngilida amakhora awu-3 mangilida amakhora awu-3 kwathiwa enough cut ngakhatha ngempela kwathiwa valelisa soyahamba nangampela ngavalelisa ngaphuma ngahamba angakakhuluma ukuthi ilokhuzana angakhuluma ukuthi ne-CD engizoyikhipha angakhuluma ukubonga nobani ithimba lami lokho ngisebenza nalo ngilibize ngamagama angakhulumi lutho nje ngisathi ngisaqala ukuxoxa nangampela bese ngikhatha kamathiwa-khathi-ke manje masinyana ngakhatha nangampela ngakhaphezulu ngaphuma ngaya ngaphandle uma ngiya ngaphandle sengifika ngaphandle laphana emotweni ngivula ifoni bengiyifake ebhanoyini uma ngivula ifoni ngithola umlayezo ovela kukhuzana ukuthi upromote lapho ngedwalisi ngimphendule ngithi sengiphumile angikwazanga ukupromotha ngedwalisi kube khona iy'ngqinamba ezingivimbayo ngendlela okusebenzeka ngayo yabo abuze ukuthi ubani lo ngithi hayi usisi Milanzi khona indlela ngichazele ngayo indlela okusebenzeka ngayo yena-ke uma esegijime sekuveza ngale ukuthi ngithembe uMilanzi ukuthi akafuni ukungikhatha kona lokho kukodwa ukuhlambalaza ngisho uMazibuko ngiyabona kube kanjalo bafowethu njengamanje akekho umuntu othi angenza ukuthi nokuthi lokho ngikuthole sengivele sengiphumile mina waqhubeka wathi eyi kuyamdida lokho uthi kanjani ngathi mfowethu ngiyaxolisa ukuphinde lokhu ngikuphindelela ngama-voice note ngithi kumanje kwamina ngendlela engikhathe ngayo ngikhohlwe ngishilo khuzana ngikhohlwe ngisho ukukhuluma nge-CD yami ngine ngakhulumanga nge-CD yami uthi yes ngoba ngikhathiwe ukuthi ngendlela kade sisebenza ngayo bengithi basebenza ngayo ngendlela engicabanga ngayo kanti bona basebenza ngendlela abacabanga ngayo okunye nokunye ukukhathila bangisakhona ukuthi ngikwenze yabo
manje nakuseqhamuka amagama aqhamuka left and side center kubheka ukuthi ukushiyeleni ukuthi akwenzanga ngani ukuthi ukushiyeleni ukuthi akwenzanga ngani ukuthi kwesinye isikhathi kushaya ukuthi mhlambe wena ubuze kanjalo noma omunye abuze ngayiphi indlela kushaya ukuthi usuke ngekho lapho esikhona khona isituation noma indlela okuhamba ngayo akayiboni yabo special uMilance umphathi okhosini usho into ayithandayo ngesikhathi asithandayo enye into ebuya ngiginyabeza kakhulu ukungabi khona kaMaMdudu Khoza ngicabanga ukuthi wonke umuntu bafethu uyakuzwa engishoyo uyayizofuna indlela engichaza ngayo angisho ukuthi konke lokhu konke mina mhlawumbe angibanga naphutha mhlawumbe khona iphutha phela libona khona kodwa nami bengilandela imiyalo lemgomo engeke ngishintshe eshiwa abaphathi yabo uyezwakala bafethu singaphendula sonke la ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngabhaqazela one by one mhlawumbe umunye ngomchaza ngenye indlela umchaza ngenye indlela bese ngani umroza ngapha kimi uthi ukuthi